kuko n'abatavuga ukuri ntibazobaho nk'isima. Ubu njewe ubivuze ubwo ni ukuvuga ngo tayari bamaze kunita marehemu, ariko narabivuze nzi koko bifite danje, ariko naremeye nimba nzopfa nzira ukuri. Hari n'abapfira ubusa n'abapfira ubusuma, kananswe ubwiriza cyangwa iki, kananswe uvuga ukuri. Tuzakurikira cyose ndaciteguye. Ubwo bagenzi bacu b'abanyarwanda muhungisha abaturage bano munyamakuru si bose bakivugaga, kubwiye ko nkiyo mwabaga muri mwenyine muri yokoyi yacu abantu babikoze n'abantu batarenga 7-8, abandi bose kandi twabikoraga bwishwa, abandi barabitinya. Ni ibintu twakoraga mu ibanga bitanavugwaga, kuko urabizi igisirikare ibintu bigaragaye tuba turi munsi y'amategeko no kwicwa umane kukitwa. Iryo jambo ryabayeho njewe iwacu baraje baradukumanya, abari Kolwezi, abari Likasi n'abari Rumbashi baduhuriza hamwe. Jewe ndi mu bantu banze, jewe nasigaye Likasi ndangana na Nirana batumwa n'iki ndanga, twasigaye turi abantu babiri na mayiskoti yacu turanga turava mu kwezi cy'ubuge Likasi. mukanga muvuga gute ubwo? Mukanga muvuga gute kandi wenda biraga ngo kera kose ngo zanganji bakavuga ngo umwami Kigeli yapiriye muri mwoba, ibyo byose ngo harahabo, ati mu jeshi muko tayari kwa kukomboa nchi yetu yote. Urumvaga nta kundi tukavuga ngo ndiyo afande. Ibyo barabivugaga mu bitamaduni, barabikoraga mu makozeri morale nkuko babivuga mu Gifaransa. Ibyo nugiye ko nabyo si bose babibonaga ko ari uko bamwe bagiraga ngo koko byo bari byo, naho hari amacakubiri nkuko nyine twaye tumera. Imuhira TV gihari ibyo ni izi nindi nteruro iziyongera kuri CV. Dumukongomani murenge ku mutima, ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina. bavandimwe turabiyegereje, iyi ni Muhira TV. Reka tubashimire mwebwe mudasiba gukurikirana ibiganiro byacu murereye hose. Muri kumwe na Emas Muizi watewe kino kiganiro, aho ndi kumwe n'umutumirwa wacu ndakeka ubu bwaba ari kubwa kabiri, dore ko benshi bagiye bakunda ibitekerezo afite, bagiye bakunda ishaka, niyo mpamvu twasubiye kumutumira hano ku Muhira TV. Rero uyu munsi murabizi ko ibihugu bigiye bikomakomeye biterwa nuko bifite igisoda gikomeye. Abanyamurenge tumaze imyaka twatwicwa, ariko ubu nyine bisa nkaho kwirwanaho kwacu kwabaye gukeya cyangwa se kwagize itege nkeya. Tugiye kurebera rero hamwe umateka yagiye aranga kwirwanaho kw'abanyamurenge cyangwa se kuba igisoda cy'abanyamurenge mu gihugu ca Kongo. Imbaraga cyagiye kigira, inzitizi cyagiye kigira, ubu nyine gihagaze gute, ejo kizaba kimeze gute, kuko niho honyine hatuma igihugu gikomera, nico honyine hatuma igihugu kigira igitinyiro iyo gifite igisoda gikomeye. Rero abanyamurenge bitwaye gute mu gisoda cy'igihugu cyabo ca Kongo? Rero kuko tumaze kwivuga, reka umutumirwa wacu atwibwire, hanyuma tuzakomeza ikiganiro cacu. Kari watwibwira. Nitwa Gakunzi Freddy, abandi umunyamurenge, nkaba ntuye muri Amerika mu ntara ya Wisconsin mu mujyi wa Patton. Haba naravukiye mu bice za Rurambo, ariko nza gukurira muri Zura, komeza kugendagenda mu duce twose. Ndatekereza ku duce tw'abanyamurenge twose ntuzi kandi nadukoreyemo nanatubayemo, ndetse no muri Kongo yose, ndetse n'ibindi bihugu duhanye imbibi byinshi nagiye mbigaramo. Urakoze cyane. Uri umwe mu bantu bafite amateka ya topic tumaze kuvugaho, ariko mbere ko twinjira muri topic reka tugushimire kuba wemeye kwitaba ubutumire bwacu nk'Muhira TV. Tukaba tugushimiye, kandi ndizera ko ababasha gukurikirana ibiganiro byacu babashije kukumenya cyangwa se kukwibuka.
aha rero wavukiye hehe kugira ngo tuze kwinjira muri topike yacu? sinzi twebwe turi abana b'abasaza kenshi ibyo bakunze kwimenya neza, ariko iyo ngerageje gukurikira nsanga naravukiye mu Minembwe, mbayo ndi umwana mutoya, tujaga Rurambo, nagiye kumenya ubwenge ndi mu Bitoga. Muri 1982 nibwo twavuye mu Bitoga, ndi umwana mutoya tuja muri Byura. Naje kuva muri Byura ngenda mu bindi bihugu, ari nako kugaruka za Kivu nyine. Mbese hariya handi navuze narahakoreye kuva muri 1996. Tujabuka najabutse mu gikundi kigira gatatu, gikundi cyo mu Gatoki benshi bazi carasiba mu Gatoki. Abantu benshi barahiriye ko mbaza Gashama, mba mu Rurambo, mba ku Ndondo, nakoreye za Gihamba, za Kirwa, za Gikozi, za Gafinda, nakoreye za Canzovu, nakoreye za Mibunda, nakoreye mbese hose kugeza narahabaye kugeza epfo za Bibogobogo. Novuga ko aho umunyamurenge wese ahera kuva Gashama karenga za Masha, aho hose nabaye. Urakoze cyane. Nuko rero muvuye mu Rurambo mugiye muri Shaba, muri Byura. Muri Byura harya? Yego. mu bwana bwawe cyangwa se mu busore bwawe wagiye urangwa n'iki? Hari abantu usanga mu bwana bwawe cyangwa mu busore bwawe bari birara, bakundaga, baritondaga. mu buto bwawe warangwaga n'iki? Ndatekereza ko abantu benshi bagiye bagira ibintu byinshi bahuriraho, ibintu byo gukungura. Umwana wese yarakunguye, ariko cyane jewe ikintu nakunguriraho kari akabumbu. Nakundaga umupira cyane, akabumbu naragakinye mu bwana, ndetse ntangiye no kuja gusoreka. Nanakinye mu mamaci y'abantu banduta. Ndibuka koko ari kenshi umusaza yankubitaga nagiye mu kabumbi inka zikonsa, izarire bikanyagirwa. Navuga ko cyane ikintu nakundaga kari akabumbu. Ni ukuvuga ngo wenda nk'iyo ugira amahirwe ukaba muri ibi bihugu ukiri umwana, urabona ko wari kuba uhawe ukina muri aya matimu akomeye tuzi nka za Manchester, za Arsenal? Niko mbitekereza kubera ko twakinaga umupira ntawe tubona, nta televiziyo ntabwo ari ubuzi, ariko nanone ni uwacu twiremeraga twenyine, ariko wasangaga dukina umupira neza mu buryo numvaga n'igihe ntabaga mpari ekipe yacu yabaga nyine isa n'iyabuze ikintu gikomeye. Ari n'igihe bansabaga kuba haboneka undi muntu ngo aje kunkorera akazi bampaye kugira ngo nze gukina umupira mu gihe mba nafatiriye. Mbese twarawukinye nyine, wari umupira wacu ariko uko twawukinaga kose twabaga ubwo wakinaga nka nimero ya kangahe? Kenshi nakunze gukina 5. Wari umudefanseri? Wari umudefanseri. Abantu bo muri Byura barabizi ko nakinye umupira cyane. Urakoze cyane. Nuko rero ubaye umusore, umwuka wo kuvuga ngo muje gukorera igihugu waje gute kugira ngo wenda mwakwinjira igisoda? Urakoze bwana munyamakuru, wabajije neza ati mateka y'igisirikare cy'abanyamurenge cyagiye gikura gute, cyagiye kigabanuka gute, ubu kimeze gute. Amateka y'igisirikare cy'abanyamurenge ari maremare cyane, ahubwo ikintu kibabaza ni uko tudakomeye. Wavuze mu gihugu, ariko jewe reka mbivuge mu bwoko. Burya murashobora kubura igihugu ariko mukomeye mu gisirikare, mukagira icyubahiro kandi cyane se mukubahwa, mukagira ijambo no mu gihugu. Kandi ni nacyo kibabaza kuko ubwoko bwacu barashoboye mu gisirikare. Ni ibintu ni nk'impano yabo, ikintu aho hose bagiye bagikora aho bakitwaye neza, barabikora neza, urugamba bararinda,
mu mategeko baracubahiriza, si abantu bakubagana usanga bitwara nabi. Kugeza n'ubu ndabizi kuko ahari umusirikare w'umunyamurenge haba harangwa n'umutekano, nta kavuyo, nta kajagari, ntaja mu bintu zo kunyaga ibindi zo gutoteza abanyagihugu. Reka nsubire inyuma, amateka twumva ni kuva za 1964 kuva Murera itera abanyamurenge batangiye kwirwanaho. Ndagira ngo muzamwuba Mushishi yatangiye gutabarana umuhembezo kandi bararwana. Mu by'ukuri navuga ko batsinze kuko umwanzi bamusuje inyuma, kugeza igihe batangiye kubona intwaro ntoya keya cyane, mu buryo wasangaga mu karere bafite nka 3 imihana nk'itanu ifite imwe, ariko baterwa bagahura bakarwana bagiye batsinda intambara nyinshi. Urabizi kuko Murere yari yaragoranye cyane kuva muri bibira, ariko Mobutu cyangwa se leta ya Mobutu yaje kwiyambaza abanyamurenge kugira ngo baze kubafasha gukuramo Murere. Abanyamurenge bagize uruhare runini gukura Murere mu ishamba kuko bari intwari. Kugeza ku gihe babayeho arabagiriye n'abagiye mu gisirikare bagiye bitwara neza cyane, wasangaga aho bari bubashwe kandi nyine bakora akazi nk'uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo twagiye dukurira mu buzima bugoye bw'intambara cyangwa se basokuru na basokuruza, ariko babaho mu buryo bwo bidefande nta buryo bafite, nta bushobozi. Ijambo rya mbere bari bakeya, ariko aho hose bahagararaga bararemye. Ni ukuvuga ngo kuba muri kiriya gihugu cyabo cyo kurikirana amateka kuva igihe cya Mahina barwana n'umwami Kayira, bagiye bihagararaho ari bakeya kandi nta buryo nta bushobozi bunini bafite, ariko bagiye batsinze. Ni ukuvuga ngo kuba kwacu imurenge cyangwa se hariya twahabishijwe n'imbaraga zacu cyangwa se n'ubutwari bwacu. Nyuma twaje kuja muri kariyeri y'igisirikare. Navuga ngo kubera ubuzima bubi twari twarabayeho, urabizi ko abanyamurenge kenshi twaratotezwaga n'ubundi bwose bwagendaga bubaho, kugeza igihe wasangaga tunyagwa batuvangura mu bandi. Izo bintu tukura tubizi tubibona, kugeza igihe u Rwanda rutewe. Abasore b'abanyamurenge biyumvisha kujayo gutabara kugira ngo barebe ko baziga igisirikare cyangwa se u Rwanda narwo ruzobafasha nabo bagahabwa agateka cyangwa se bagahabwa uburenganzira muri Kongo. Baragiye kuva ndibuka ba mbere Rwanda ruterwa batangiye muri 1990. Muri 1991 nibwo abakada bageze mu bice by'iwacu, navuga ho Platon na Byura. Na bukangurambaga bwinshi bwabayeho, bahise biyumvisha. Ijambo rya mbere nuko bari intwari, ijambo rya kabiri nuko bari bazi ko bari mu bibazo, bumvaga ko bagomba nabo kwibohora. Bahise bagenda basore benshi 1991, ndatekereza ko abambere aribwo bagiye. Sinzi bishoboka ko na 1990 bashobora kuba hari abagiye, ariko bo nibuka benshi 1991. tukiri aho ngaho wenda ari akabazo no kubaza. Igihe bavugaga ngo baje gutabara mu Rwanda, bagendaga bumva ko ari nk'abanyarwanda bari muri Kongo bagiye gutabara abanyarwanda basize u Rwanda, cyangwa se bagendaga nk'abakongomani bagiye gutanga ubufasha kuko n'ikindi gihugu cyo kuyambaza abandi bantu? Oya, bagendaga ari abanyamurenge cyangwa se ari abakongomani bagiye gutanga ubufasha. Kandi wibuke ko amarebire yose ari Afurika n'ayandi, n'ubu nyine ukurikiranye intambara iri muri Russia na Ukraine, ntabwo ari abaturage ba Ukraine na Russia baba barwana gusa, harimo n'abandi n'andi moko. Kandi uzibuke ba Museveni ko bagiye barwana za Mozambique, bagisa Fred Bigema bagiye barwana za Mozambique, bagiye barwana mu Uganda. Izo ni ibintu bibaho. Bakibara uribuka ko barwanye za Kiba, barwanye za Kongo, barwanye mu bihugu byinshi. Izo ni ibintu bibaho. Umuntu wese ushaka kwibohora nuko yafasha abandi kugira ngo nawe bese bagiye nko gutira imbaraga, utanga umuzizi kugira ngo nabo bazawumuheza. Twagiye turabakongomani tugiye gufasha abanyarwanda, kandi sinatwe twenyine, n'abarundi baragiye, n'abakongomani n'andi n'abatanzania baragiye, n'andi moko yaragiye. Mbese tugiye gutanga umuzizi kugira ngo natwe bazadufasha.
Mm. Urakoze cyane. Hari abavuga wenda akavuga ati iryo ni ryo kosa abanyamurenge bakoze kuko bashatse kwijundika mu bibazo by'abandi bitabareba, bashaka aba ari nayo mpamvu ituma bavuga ko hari abanyarwanda. Icyo wakivuga hiki? Sinzi, ishobora kuba ari ikosa kuko twafashije abanyarwanda zenda iyo dufasha abatanzaniya cyangwa abakenya bari rekonesa, ntibyari kuba ari ikosa. Ariko gufashanya nkubwiye kuko ari amateka abaho ibihugu byose ugiye ureba amarebero yose cyangwa se amarevolisiyo yose yagiye afatikamo. Nari mvuze ngo turagenda, abantu baragenda ngo bashike mu Rwanda, bagende mu Bugande, barafashije, bakoze akazi gakomeye. Bana munyamakuru si bo bonyine bakoze, kwese umunyamurenge wese kuva ku musaza ku mubyeyi ku mwana yarafashije iriya rebellion. Mu by'ukuri ndibuka nari mutoya, ariko kandi n'ababyeyi banje batangaga n'imyumbati, batangaga ibishimbo, barakontribuwaga. Ni ukuvuga ngo wari umusore yari ko agenda, undi wese udashoboye umusaza cyangwa se undi wese agatanga inkunga runaka yazafasha. Ni ukuvuga ngo twari twavuye inyuma twese bafasha iriya rebellion. Sinzi ko abanyarwanda babizi ko ibyo bintu zabayeho cyangwa babyirengagiza. Turafasha bari ku rugamba, bakoze ubutwari bukomeye, n'abandi bari basigaye bityo bari babaye intwari, bagenzwe amakomite akomeye. Ikintangaza cyane ni uko abantu bari bagize ayo makomite, ndibuka iwacu muri Zura wari perezida yari umugabo w'abanyabyinshi ngo ni Muhizi. Sinzi amakuru mperuka, sinzi ko yarayagororewe ino yinga, ariko icyo nzi nuko yagiye mu Rwanda yibwira kuko azashimirwa kubyo yakoze, kuko yakoze ibintu bikomeye, yakoraga amanywa nijoro yegeranya inkunga, ariko nabizi ko yahagorewe kandi yahuriye n'ibibazo byinshi. Ariko mu gihe abandi bose bagiye bakora, bagiye bashimirwa, bahabwa imyanya n'ibindi bintu. Intambara iraba turangije, intambara irangiye tukiri aho ngaho, niki kintu cumvaga mubafasha nk'abari kwifasha kugeza aho umubyeyi yumva yogurisha izo kurya byiwe kugira ngo umwana aje gutabara mu Rwanda? Icyo kintu cyatumaga mubafasha nk'abari gufasha abanyamurenge ni igiki? Si cyo wenda umuntu yoshingira avuga ati mwaza mufasha bene wanyu b'abanyarwanda kuko namwe muri abanyarwanda. Oya, nakubwiye ko twari tugize igihe kirekire mu bibazo, by'intambara zo kwangazwa, gusuzugurwa cyangwa se kuvangurwa. Mu gihe twari tubonye abakadabaje, baratubwira ngo mwadufasha twazabafasha, kandi nibo ba mbere bari babitubwiye. Niyo haza mbere abatanzaniya cyangwa se abandi bose bari bafite, abasudani bari bafite evolution, bakatubwira iryo jambo, twari kugira ntitwumvaga ko ari ikinyoma. Rero nicyo cyatumye tuvuga ngo reka twitange, iyo rebellion izatsinde kugira ngo natwe tuzibohore. Nta bindi, nta bundi bwene wacu twari tubazi, uko ari uko gusa batwiyambaje cyangwa se batwijeje amagambo akomeye. Urakoze cyane. Nuko rero muragenda murashika, byaje kugenda gute? Nkubwiye kuko abagiye barakoze n'abari basigaye barakoze intambara kugeza irangiye muri 1994. Naho menye uko batubwize, ntibatubwiza abameriseneri. Ubundi umumeriseneri arahembwa, agashimirwa, agahabwa amafaranga nk'uko wakoze. Kandi ubwo wenda umuntu utabasha gusobanukirwa umumeriseneri bishatse kuvuga mu Kinyamurenge. Umumeriseneri sinzi ko nocita mu ntuze ucingero, yankunga cingero, mbese uzahembwa. Benshi barabafite n'ubuhekeri, bafite baraza bakarwana, intambara yarangira bagahabwa agashimwe cyangwa se bagahabwa amafaranga. Ntayo twahawe. Mu ruhande rumwe bashaka kudufata nk'abanyagihugu, ubundi kandi badufata nk'abameriseneri, badushira ahantu nyine, baraturerega, badushira ahantu hagati.
ari ayo mapete bahawe antica ntikize, kuko narababwiye ejo bundi dufite abantu bakoze ubutwari bukomeye cyane, ariko u Rwanda rwafashwe, umuntu mukuru twari dufitemo yari umuriyetena Leti Nikora. Ipeta ze zasohoka ari zibiri, hasohora suriyetena na liyetena, ubwo yambara liyetena. Ndagira ngo niyo liyetena byenda nayo nibwira kuko yoba yarabacitse. Undi wari ufite suriyetena yari Rugazura, abandi bose bari amasuriyetena. aho ngaho wenda umuntu ntiyovu mwari mufite nk'umuntu wenda ubakuriye wage wenda avugana n'igisoda cyo mu Rwanda, aravuga ati nije userukiye abasoda b'abanyamurenge baje gutera inkunga hano, basinyana amasezerano, bagira ibyo bumvi. Hari nk'umuntu wari ubakuriye nk'abasoda b'abakongomani baje gufasha? Nibagirwe umuhisi, umugabo uheruka gupfa, Indiana, izina ryiwe mwanya nakongera kuri Verdumu. Urakoze cyane. Ndibuka ko yabisobanuye neza. Verdumu mu gihe yabaga mu Bugande yavuganye na ba Leta Rwigema n'abandi, bamutuma kuja kusensibiliza ubwoko bwacu kugira ngo babafashe nabo bazazifashe. Yatumye intumwa ziragenda zirashika, bityo batuma n'abandi bagiye baza kutubwira. Amaze no kugerayo mu by'ukuri niwe wabakiraga nyine, bakamuganiriza. Hagiye havamo izindi ntwari, aba Leti Nikora, Babisogo n'abandi benshi. Mvuze kuko igisoda kibamwo gicamo ibice nka bitatu. Hariho abo bita junior officer, abasuza officier, kira kuri staff sergeant ukamanura. Hakaba officers kira kuri suriyetena ukagera kuri majoro. Hakaba na senior officer kira kugenda kuri majoro, liyetena colonel kugeza ku magenerali. Izo zose muri senior officer nta wari urimo. Muri officer ugiye ko harimo abo babiri, abandi bari amasuza officier. Babaho ngaho bantu benshi bagiye mu Rwanda, mu ruhande rwacu, kuko n'abakongomani bagiye n'abandi. Umaze gushikayo gutyo, uko bari barereza abasirikare nako barereze abaturage bacu, babaheza indangamuntu y'umwabo nk'abo wahawe ubwenegihugu, ariko nta kindi kiranga ko wari umwenegihugu. Ni nacyo abantu benshi baza bagiriye confusion. Habe n'ejo bundi hari umuntu umwengeye turi twaganiriye atubwira kuko u Rwanda rwadufashije ngo rwigishe abana kuri universite, ngo rwigishe ibintu kibaza umuntu wo muri territoire uvuga gutyo, nta kintu cabayeho kitari kiguzi. Nimba mpaye nkorera abanyamerika uno munsi nirirwa ndushe bakandiha, sinumva kuko nabashimira cyane. Ishimwe bo nshimira ni kuko nori bashimira, kuko twese ndatanze imiti yanje nabo batanga intuzi. Urumva barashinze guverinoma yabo, nta mwanya n'umwe twari dufite muri guverinoma, nabagiye bahabwa imyanya. Nje mvuga ngo n'imyanya bagiye bayiduheza uko njewe ntekereza simbizi, ariko cyane uko ntekereza kuduheza ayo marangamuntu nuko hari habaye genocide, igihugu cabaye nk'umwirare, bariko bashaka abantu bakibamo, kandi koko bari bagifite n'umutekano mukeya, kandi abantu nibo bamara umutekano mukeya. Icyo cyari ikibazo nje nitekeza ko arico. Cya kabiri, bari bafite imanza nyinshi. Barabizi ko abanyamurenge bagiye babashira muri za gacaca kugira ngo mu bucamanza kugira ngo babacire ziriya manza. Rero nimba baragushize mu bucamanza ukaguha amafaranga nawe ukabacira imanza, ndumva cyane ko ari wowe bashimira cyane gusumba uko wowe bashimira. Simbona ko ari ikintu na kimwe cyabayeho cyahawe gupokeza gusa kitagize ikiguzi cyaco, nta na kimwe nzi njewe. Kandi ibyo bagiye bakora n'abandi bose bagiye babibakorera, ko barahawe umwanya. Ibyo ni bisanzwe. Abashinwa ko barakora hano, abanyamerika ko barakora mu Bushinwa, ibyo ni bisanzwe, ni ibintu bibaho. Niba baraduhaye imyanya runaka
ico bovuga nuwagiye apokera amafaranga ariko uwakoreye amafaranga akayahemberwa rero numva ko ico kintu kutagihagararaho cyane biba gutyo nta myanya ikomeye twahawe ntitwaba abashitsi ntitwaba abanyagihugu dushyirwaho hantu ho kurererwa gutyo muri ubwo buryo tubwiye ko abantu benshi njyewe twaganiraga n'abantu bariya bose bari barinjiye igisirikare mbere yacu yakubwiraga ngo uyu koroneri uyu twarinjiranye igisirikare uyu major twarinjiranye uyu general twarinjiranye ariko ugasanga we ni umuajudan shefu cyangwa ni umukaporare ugasanga n'ibintu uko bimeze ibyo bibazo ariko kandi baratwemera nabo ndabizi iyo waganiraga nabo bagendaga batubwira kuko abana bacu cyangwa se abasore bacu bagiye bagaragaza ubutwari. Icyo nicyo naringiye kukubaza wenda aho wenda ntimwabonye imyanya wenda kuko wenda ku rugamba mwari bigwari cyangwa se mwari mufite ubuteze kuko bakunda kubivuga ati abanyamurenge n'abatesi wenda ku buryo zari gutuma banavuga ati abangaba nta nico banakoze. Icyo kintu sinemeranye nacyo. Barabizi barabivuga ndaza kugweza uturero twa nyuma aho bagiye babihamya babivuga kandi sinzi ko bagiye kurikirana amateka babisogo bisogo wafashe shockshoni ya XFR sinzi niba keye umuntu umwe kugira ngo afate shockshoni yose urabizi ko banikora hari aho bagiye bagaragaza ubutwari uzabaza ubutwari bwa leta igafunzi nakubwira n'inkarangiza nde barabizi cyane kuzakurikirana amateka yabo wagiye yavuga nabo sinzi ko nubona umwe ntuzabona babiri bagiye basunza abasore bacu mu gukora ibintu bihambaye mu ishamba. Ariko wenda aho ngaho umuntu ashobora kwibaza nimba mwari mwaje gufasha nk'abanyamahanga twenti tumenyereye ibintu bya gisodo uko biza bigenda byari bikwiriye ko babahereza amaranka runaka kandi muri abanyamahanga. Ibyo ntibitangaje guhabwa iranka ibyo birabaho cyane nakubwiye kuko iri mu ishamba batanze iranka n'ubwo umunyamahanga urayihabwa nakubwiye ba Gisa Fred Rwigema baje muri Mozambique bakuye amaranka Gisa Fred ari mu Buganda urabizi ko ari umunyamahanga yakuye ipete rya generale n'abandi nta guhabwa iranka ntibiravuga iranka ni umurongo wa gisirikare ntibiravuga kuko ubura ntabwo bisigura ko umunyagihugu ntabwo ari nationality iranka ni ukuvuga ngo nimba bari guhaye baba baguhaye uburyo bwo gukomande cyangwa se uburyo bw'imikorere bw'aka kazi wayikora ariko ntibirasigura kuko iranka bijanye na nationality. Urakoze cyane nuko rero murabafashije mugeze ku ntsinzi ibaye ngombwa noneho ko baje kubishura cyangwa se muja mu cyahoze ari Zaire. Birakomeza nakubwiye kuko hatakariye abasore bacu benshi cyane abapfuye ni benshi abamugaye ni benshi kugeza muri 1996 hongera haza ikindi gipindi cyangwa se twibwiraga kuko tugiye kubona umusaruro w'ibyo twaruhiye nibwo batangiye kutubwira ko mwaradufashe mu Rwanda natwe tugiye kubafasha muri Congo tubohoza igihugu cyanyu hasigaye namwe mubona uburenganzira kuko mubyifuza twarabyishimiye cyane cyane. Bwana munyamakuru ndibuka benshi ngira ngo ntibaze bakurikirana amateka tugiye Congo yari izwi ko ifite igisirikare gikomeye barabitinyaga cyane leta y'u Rwanda yatinyaga Congo twabaye abo kugerezwaho tugiye hajabutse igikundi cya mbere cyari abanyamurenge niba ntitiranije neza cyari kirimo ba Rwazura icya kabiri cyari kirimo abanyamurenge cyari kirimo bareta imikora nimba ntibeshe nikora yajabutse kabiri yagiye ubwa mbere aragaruka arasura jana igikundi cya kabiri
anjewe tuvugana narabutse mu gikundi cya gatatu, nitwe n'ubundi twari abanyamurenge usibye umuntu umwe, twari abantu 60, uwa 60 twari 59 b'abanyamurenge, umwe nawe w'umuoperateri niwe utari umunyamurenge baduhaye. Ibyo byose babikoraga ari ukwesea barebe ko nibishika bikananirana, nibasanga kongera komeye basubira inyuma cyangwa se birekere babireke. aho ngaho uvuze ko igikundi cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu abari biganjemo bari abanyamurenge bose. Navuye ko icya mbere bose, icya mbere haje guteparatuni y'abantu 36 irarenga, iya kabiri haje guka 36, iya gatatu nitwe twaje gutwara 60. abo bose bari abanyamurenge bose. Nakubwiye ko mu gikundi cyacu umwe niwe utari umunyamurenge, ariko abo bandi bose bari baratubanjirije bari abanyamurenge. Twese tumaze kurabuka, urumva batubwiraga ngo nimugende muzihishe ntimugaragare, mwihishe kugeza igihe abantu bazi amateka. Igikundi cyacu cyahuye n'ikibazo gikomeye cyane, twaragiye budukera dutambutse aho bita mu Gahungwe, kubera kuko icyo gihe hari ku mwaka wa ryari? ubwo hari muri 1996, twebwe hari mu kwezi k'umunani. Abantu ntibagiwe, ishobora kuba hari nko mu matariki ya mbere 13 cyangwa 17. Abambere nabo bari batangiye kujabuka mu kwezi kwa karindwi, mbese twasanze abambere bagize nk'amayinga 2 bariyo. Ubwo dushitse twahuye n'ibibazo, igikundi cyacu cyaje gutamburika, simbitindamo cyane, abantu benshi barakize aho bita mu Gatoki, baratugota. Haje ingabo za Exfare, haje ingabo za Interahamwe zari zikiri hariya za Rubirizi, barakumana n'indege baraturasa. Ndibuka ko mu bantu 60 duhuruka abambere twahurutse turi abandi 14, abandi hagiye ahuruka umwe muri 60, sinzi ko ari 30 ushobora kuba yarahurutse. Abandi bose bapiriye muri ako Gatoki, kuko twari ahantu habi, twagoswe imisozi yose. Turahuruka, tumaze guhuruka nabwo bitamburitse, kuko mbese irebellion yatangiye. Twahuriye, ndibuka ko twahuriye aho bita za Gashama mu Rurambo, bagenga bushasha, ubwo batangira gutuma abantu muhura na bya bipe bibiri byabanje kugenda mbere. Yego icyambere cyari kirimo Rugazura, bari bararenze bari za Mibunda. Abandi ba kabiri bari za Migeti, baraza duhurira mu Mivuri. Arimuze ngo Gashama mu Mivuri niho twahuriye na Leta Nikora na bamare mu Gakumbi, baragenga bushasha. Tangaga abantu twari turi bakeya, ibaze nk'abo bantu ngubwiye bose niho plateau, bagenda badukwiza aho plateau. Ni nabwo twatangiye kurasa amaka ya leta yari ahari. Mwagendaga muri abantu 5 mugaterika ya gisirikare, kandi hose twagiye tufawuru turazitsinda. Nibwo bagenzi bacu b'abanyarwanda batangiye gushira ubwoba cyangwa se kumva kuko iyo ntambara bashobora kwishobora, kuko iyo bumvaga abana 5 bateye, twe twateye mu Mivuri turi abantu 7, abandi ahandi za Kanihura n'ahandi basangaga ari 5 bangahe. Tumaze dukura Exfaza iriya ruguru yose iramanuka iherera ku Mushasha. Ubwo nibwo abanyarwanda bashize ubwoba. Igikundi cyaje kidukurikiye cyaje kiri 300, nico cyajemo abanyarwanda bari bayobowe n'uwo bitaga Hubuka na Badume. Tunacho kirajabuka kirarenga, dusanga mu Rurambo. Igikundi kigira 4 cyaje ari benshi hafi 600, cyari kiyobowe na Murokore, uwo bita Master Murokore, naco kirarenga ruguru. Ibyo byose kuko twari tuzi ko intambara ari yacu, nitwe twayikoreraga. Bwana munyamakuru, nta waje bukana gufaranga, ababyeyi bacu nibo bakoreraga. Abo bose nguriye
nibo bari ababayeri b'iyo ntambara. Bakuraga imyumbati, bikoreraga ibigori, bakuraga ibijumba, nizo zari bitunze abo bose mbaye nkubwira. Igikundi cya gatanu cyaje kujabuka aricyo cyatanga intambara, cyari kiyobowe n'uwo bita Alexis Kagame, umungirano mu generali. Cyo ntikigeze kinarenga, barajabutse bajabukira kubwegera, bageze kubwegera bararwana hariya kubwegera, bahita bakatamwe igikundi kimwe. Alexis Kagame yerekera Bukavu, ikindi gikundi cya Divasinga cyerekera Uvira, natwe duhita tumanuka duhurira mu mujyi wa Uvira. Turakomeza hanyuma wenda ico gihe urumva intambara yitirirwaga bande, mwavugaga ko ari bande bari gukuraho leta ya Mobutu? Ubwo urumva kwinjira bafashe leta imikora bamugira operation commander w'intambara zose, mbese nibo wari ukuri intambara. Nubwo yari afite iryo peta rya ntuze rya lieutenant, bamusezeranije ko bazomuha generali, bamugira ukuri intambara, mbese bazanye bamurokore, ariko bamugira ariko agakingirizo kwa kundi baturereze mu Rwanda, n'ubundi niko bari bamurereze. Bamushiraho bamurokore, bakamubwira ko ari wowe mukuru w'intambara, ariko nanone mbese bakamukinga imbere, ariko ugasanga nanone intambara ko zirayobora bamurokore nabo badume n'abarubusha n'abandi. Ariko kandi turi inyuma muri politike, aho navuze mu gisirikare, muri politike uribuka bitangira kujabuka zari byitwa kuko intambara ntawe wari uyifite, bari bajabutse ari gucyo ari wasi wa Kinyamulenge. Mu nyuma bimaze kuba gutyo, abapolitike bacu barimo Bambirere n'abandi n'abamutambo n'abandi bari organiza, batangira gukora politike. Baravuga ati intambara ntishobora kubaho ari igisirikare idafite abanyepolitike. Barahaguruka babavugizi, uribuka Bambirere babaye bavugizi. Mu minsi mikeya bahise babacecekesha, barababwira ngo muceceke. Bazana Kabila, baramuzana abariwe baheza kuyobora urugamba. Ko nanone intambara n'ubundi yitwaga kuko ari wasi wa Kinyamulenge, kuko bari batubwiye nyine kuko tugiye kuzibohora natwe. Urakoze cyane. Hanyuma rero nimba intambara yaritirirwaga Abanyamurenge, ubwo rero ni mwebwe mwari muyoboye intambara, ni mwebwe mwari muyoboye politike? Niko nakubwiye, niko bayerekaga amakungu, natwe niko batubwiraga. Jewe ndibuka tuja kujabuka, njewe nari nkorera intendezi muri Nyungwe, baduhuriza ahantu, baratubwira, Alexis Kagame ni watubwiye ati murajabutse, mugiye kurwana intambara, mugiye kwibohora, kurya mwadufashije, natwe tugiye kubafasha kugira ngo namwe mumaze iminsi mu makuba mu magorwa namwe mwibohore. Uko niko batubwiraga, nako babwiraga amakungu ko Abanyamurenge bamagize iminsi mu bibazo, bagiye kwibohora, noneho nabo bagira ijambo muri Kongo. Ariko ibyo byabaga ari agakingirizo mbese ko gukinga amakungu, ariko interieurement ntabwo ari twebwe. Tugiye ko Bambirere batangiye kuvugira iyo rebellion nyine, mu minsi mikeya bahise babahagarika, barabacecekesha, bazana Kabila abari we umukuru, mbese abari bacamani urugamba. Tugiye habayeho n'imishikirano, habayeho n'ibiganiro iremera, aricyo bise AFDEL. Mbese ubwo bari bamaze kugira bamwe bo mu ruhande rwacu bamaze kugira izama, barahura ngo reka bahuze. Nuko rebellion irakomera, turagenda tukibuka nko mu kwezi kwa kane. Nakubwiye ko twatangiye mu kwezi kwa munane, turagenda intambara tugeze mu kwezi kwa kane, mba ntibesha, kwa kabiri, sorry. Ubwo twatangiye kubona ibintu bisa n'ibihinduka. Bagenzi bacu batubwiye kuko batagomba kurwana bahetse, bagomba gusubiza ababyeyi bacu, bagomba kugenda gusubira mu Rwanda bakarwana nta bantu babari inyuma.
cyo kintu cyazanye induru cyane, cyazanye umwuka mubi naho watangiriye. Bana munyamakuru, abantu benshi baza batinya ukuri, kuvuga ukuri ngo badapfa. Cyo kintu ukivuze washizwe muri target yo gupfa, ariko natekereza kuko n'abatavuga ukuri ntibazobaho ngisima. Ubu nje ubivuze ubwo ni ukuvuga ngo tayari bamaze kunita marehemu, ariko nanabivuze nzi koko bifite danje, ariko naremeye nimba nzopfa nzira ukuri. Hari n'abapfira ubusa n'abapfira ubusuma, kananswe ubwiriza cyangwa uti kananswe uvuga ukuri. Tuzakurikira cyose ndaciteguye. Ubwo bagenzi bacu b'Abanyarwanda nibo batangiye, niho twatangiye kumenyera kuko misiyo zihari atarizo. Batubwira ngo ntibarwana bahetse, hagati aho bankubwira batangiye gusahura igihugu cyane cyane cyane. Basahuye ikintu kibaho cyose, kibaho kugeza no kuri kwidineri. Mugoroba zaruriraga bikagenda bikaja mu Rwanda. Nikora nibwo yatangiye kuvuga ati ibi bintu nibyo twaba tuje kurwanya igihugu tukabisahura, twaje kugisahura, twaje kukirwanirira. Ese none dutsinda tuzabaho dufite iki kuko ntacu dufite. Uyu muntu atangiye kumenya ubwenge, atangiye guhumuka. Ubwo nico gihe bahise bamutuma ati Jafizi, ibaze operation commander wagiye kuri tere, asize Murokore ibubira, kandi byitwa ko Murokore yari yaje wiwe, aragenda aja kuri tere. Zakurikiye sinari ndi kumwe nawe uko yapfuye, ariko upfurwe ruvugwa kwinshi cyane. Amaze gupfa ubwo kuvuga ngo bumvaga kuko chamani wacu apfuye, nibwo ubwo nyine vuba cyane muri sinibuka ko haciye ukwezi cange amayiga, nibwo hatangiye kuza ijambo ryo kuvuga ngo ntibazorwana bahetse, ngo tuzoje ngo tubwire ababyeyi baje mu Rwanda ngo basigara barwana intambara. Tubabaza impamvu, bavuga ngo intambara yakomeye, kandi nta namwe yari ikomeye. Intambara yari igeze Fizi, twari twapizi goti, so kuvuga ngo yari yatunaniye. Nta na hamwe wo kurabo hawurwanirira ngo baze uvite abanyagihugu, kuko b'abanyagihugu nazo n'imbaraga baradufashaga, bari ijisho ryacu, bese wari umutekano wacu nawo. Iryo jambo ndibuka umunsi twari ko duharira kuri Murongwe na Murokore, tumaze kumubaza byinshi, benshi baratinyaga. Eko ndashimira abantu bakeya b'intwari barimo Tawimbi n'abandi bakeya n'uyu makanika, tuharira cyane tubibaza ko biriya bintu n'impamvu kizotuma bajana ababyeyi mu Rwanda. Tumaze kumubaza byinshi, Murokore yaratwishuye, tumubaza tese ku Rwanda ari rutoya, turuzi ababyeyi bacu muzobajana. Mu kutwikura yaratubwiye ngo bazobyigana n'inkima muri Nyungwe. Iryo jambo rirakomeza, nibwo batangiye gutuma bakada ngo nibagende babwira ababyeyi bamanuke. Izo zarabayeho, ariko twahagarara. Ndashimira intwari nubwo batambutse Rutambwe. Barahemu Rutambwe ni umuntu wakoze uruhari rukomeye kurwana deportation, cyangwa se kugira ngo ababyeyi babe ruguru. Yari ruguru ico gihe twari kucanzovu, yarakoze, yaradukoresha cyane. Yahise atora abantu bakeya, yumva nyine ko yizera. Abakada bavaga ahantu bagenda babwira abantu muri muhunge, natwe tukagenda ijoro tugenda tubaremesha, tubabwira ati ntimwemera ayo makuru, ntimwumve. Ese kugeza igihe zatuzanira umutekano mukeya. Ivyo biraba bamaze kubona ababyeyi. Ni ukuvuga ko aho ngaho nta muntu mukuru mwari mufite, cyangwa se nta jambo mwari mufite. Bwana munyamakuru, nakubwiye ko abanyepolitike bari baramaze gucecekezwa, nta jambo bari bafite. Mu gisirikare twari dufitemo viongozi ariko cyane, mbese nta kamanda wari uhari yaburaga nk'ibatayo. Sinzi ko nayo ntayo yari wari uyoboye batayo. Umuntu wari mukuru novuga ko Kayoyo yari ayoboye, yari kicitwa paratune, nubwo yari nkikoyi. Ose wacu yari twahirwa, bagakunze bari bagifite amaparatuni. Naho niyo twari turi muri ubwo buryo. Mbese mu miteguro yose y'ibyo byose nta byari bihari, kandi urabona ko basirikare ari komandema umwe wese, nta musirikare wese akora iyari, kandi bari batatanye, nta naho bari guhurira kugira ngo baje inama. Mbese byigirwa giriya bagatuma abantu gusa. Bamwe muri twebwe nyine bakada ngo mugende mubwira abantu baviyo bahunge bagende, intambara irakomeye, bazagaruka intambara arangiye. Njewe ubwanje nari kucanzova imihana yose yiriya ruguru, hafi ya yose nagiye nyishikamwa kandi bwihishwa. Hari n'Rutambwe, hari n'umushefu wacu twari dufite wari ukuriye Rutambwe,
mu buryo twabikoraga atabizi kuko yari atinye cyane abanyarwanda mu buryo yategerezwa kuduhana cyangwa kugira ariko Rutambwe aremera akadukoresha bwihishwa twagenda dusansiriza abaturage tubabuza kugenda kugeza igihe babonye iminsi batangaga igenda ishira bidakunze abaje inama yuko boteresha imihana imwe imwe yegamiye hirya kugira ngo baterwe bahunge. Imihana ya za Nyabibuye yagiye iterwa yari irimo koyi ariko bakisamaza imihana iraterwa kugira ngo abantu bagume bahunge berekera ino za Gapinda nyine ariko kumanuka ku Ibuye za Rumba za Rutigita iya mihana myinshi cyane yagiye iterwa yose yegamiye iri epfo kugira ngo abantu bahunge ariko ndashimira Imana. Icyo gihe rero bababwira ati mubwire abantu bahunge, ubwo nkiyo mwabaga muri mwenyine mwamuja kubwira abantu ngo bareke guhunga, mwibazaga impamvu bari kubabwira ati mukureho yo abaturage mu bahungisha? Iyo mwabaga muri mwenyine mwabonaga ko ari nkiye mpamvu yatuma bababwira ati ngo muhungisha abaturage? Mwana munyamakuru si bose bakivugaga kubwiye kwa nkiyo mwabaga muri mwenyine. Iyo koyi yacu abantu babikoze n'abantu batarenga 7-8 abandi bose kandi twabikoraga bwihishwa abandi barabitinya. Ni ibintu twakoraga mu ibanga bitanavugwaga kuko urabizi igisirikare ibintu bigaragaye tuba turi munsi y'amategeko no kwicwa umane kukitwa kandi twari twamaze kubimenya kwinda tukora ubwo twari twamaze kumenya kuko intego atari zazindi zo kudufasha kuko harimo deportation yari deportation iyo yari yamaze kumenyekana. Kubera iki rero mwakikaga ko ari ukubera iki iyo deportation? Bazumva kuyibona yari kwiboneka ubwira umuntu wikorerwa niye handi wigeze wumva amareberiyo yandi twari tuza amateka amareberiyo. U Rwanda baje kururwanira ntabwo babanje gukuramo abanyarwanda, Ubugande baje kururwana ntabwo babanje gukuramo abagande, Mozambique n'ahandi noneho nigihe twabaga mu Rwanda mu bitamaduni ibyo bintu barabyivugishaga baravugaga ngo u Rwanda ngo rwabo ngo rwagiraga ngo kera kose ngo zanganji bakavuga ngo umwami Kigeli yapiriye muri mwoba ibyo byose ngo harahabo ati jeshi muko tayari kwa kukomboa nchi yetu yote. Urumvaga nta kundi tukavuga ngo ndiyo afande. Ibyo barabivugaga mu bitamaduni barabikoraga mu makozere morale nkuko babivuga mu Gifaransa. Ibyo ngugiye ko nabyo si bose babibonaga ko ari uko bamwe bagiraga ngo koko bibo bari byo naho hari amacyakubiri nkuko nyine twari tumera bamwe batabyumva bavuga ati ibintu mwaretse nyine bakagenda bandi abandi bakatinya bakabona nyine ko atari byiza ariko bagatinya nyine ariko haboneka abandi nk'abo mpaye ngubwira barutambwe babintwari barahaguruka bararwana iyo ntambara. Nakubwiye ko muri bamwe basansibirizaga bamwe ari abacu abanyamurenge benshi bari barimo ari abacu abapisi benshi nibo bagendaga basansibiriza rimwe bababaza bakakubwira ati ko turazumva ibi mwamuvuga murabizi murabisobanukiye atoya yene message baduhaye ko nyine none tugire gute ati namwe mwimenye mumenye icyo mukora nta kundi abivuga yongorera. Naringiza ahantu ababyeyi bacu ni twari kugenda kubwiye bihagararaho mu by'ukuri nubwo bagiye baterwa bagiye barwana kugeza gihe babonye yuko ibi bintu twoba ari twebwe abasirikare badiporo inzira ya ruguru ari twe twabujije ababyeyi bafata gahunda yo kudukuraho ko yose kuko ari iganjemo abanyamurenge cyane y'uwo twahirwa bayitegeka kumanuka wigende bazanye undi wo muri XFR witwaga Habyarimana nibuka neza ariko ndagira ngo niryo zina niwe waje kukombora twahirwa yari umusureteno. Nuko njewe tugera mu ishamba ririya rimanuka rija za Bubembe Rutambwe n'ubundi yaraduhamagaye abantu bakeya aratubwira ati bashahu dore turagiye ibyo twarwaniriye bishobora kuzaburizwamo rero n'ubundi ni mugaruke tuja kanama abantu bakeya bo nyine babikora. Aratubwira ati mutoroke musubira inyuma njewe ndavuga ko mwatorotse musubira inyuma muje kurwanira ababyeyi koko njewe n'abandi bakeya twaratorotse dusubira inyuma turagenda tubaho twihishahisha kenshi ariko tugenda dufasha ababyeyi turwanira ababyeyi aho hose babaterwa tukabagoboka tukabaremesha kugeza igihe baduhize cyane. Njewe ndibuka mfatwa mu Gatanga
n'umu adjutant chef mpaye nshaka kwibagirwa izina atanga raporo ko bamfashe kuko bari bazi kuko ndi mu bantu baturutse kandi babaremesha ababyeyi batanga raporo kuko nzobamanurwa Uvira sinzi ico nari nshaka kuzakoreshwa abaye mu ijoro bancira mu mwobo mu ndake ndatoroka nari harya mu ndake mu rubibi ndatoroka ndacika ndagenda ubwo nahise manuka ndagenda nkurikira batayo yacu n'abasanze bageze Kalemi ubwo nabwo bahise bamfunga bahise bavuga ati Gakunzi aragumura abantu nanamaze kuremesha abantu ngiriyo ndetse ndabwiraga abandi bantu abanyazura iwacu zari bose none barashize mureke dupasuwe twaba batanu tugende tuzohuruka tuye kuramaya abanyabyura koko kuko bari babizi nageze Kalemi bahise umunsi mvuruka kuri bato no munsi bahise bamfunga ngo ntazotoroka ndazogumura abantu nkabacisha kabajana muri byura kuko nta makuru yo byura twari dufite kandi niyo abazeye banje bari bamfunze kugeza umunsi bamfunguye bancana inzira ya Kabalo turagenda za Likasi za Lubumbashi ifashwe usubira Likasi ubwo iyo deportation nanone ababyeyi basigaye bihagararaho kuko twari twarabaremesheje twaramaze kubabwira ukuri kandi n'ubundi n'abari intwari bihagazeho babona birananirana zibuka Kongo imaze gufatwa nko muri mu bihumbi 1997 bumvaga kuko bagira undi mugambi baravuga ngo nta kindi kintu cyashobora bare Banyamurenge kugira ngo bagende nuko hobanza ababyeyi nkubwiye kuko deportation y'abasivili yari imaze kuba bavuga ngo baremeshwa n'abahungu babo ntako bogena ngo basigaye abahungu babo inyuma reka tubanze tujana ababyeyi babo bagende baje mu Rwanda tubanze tujana abasirikare baje mu Rwanda ababyeyi bo bizoroha no gushusha batagisa abana babo babaremesha bazagenda vuba iyo deportation ya gisirikare yabayeho bahaye uwo bita major muganga indege yagiye azunguruka hose na kadege yashikaga yakoresha pole nakavuga ngo sisi Wanyarwanda ati turatashe tugiye mu Rwanda ati ahasigaye nimubona ino sura imeze gutyo isa nanje nyuma y'amasaha 3 muyirase uwazoba ari umugizi wa nabi azoba ari umuvura kuko yumvaga kuko turi busigare akagira ngo atu expose muri ubwo buryo ako kadege kazukukantu hose aho ngaho ico si cyagiye wenda Zaire imaze gufatwa noneho Kabila pera akabwira abanyarwanda ati basubire mu Rwanda oya ubwo ni mbere Kabila abwira abanyarwanda ngo batahe hari mu kwezi k'umunani ariko aho nimba ntibeshe ashobora kuba hari mu kwezi kwa 3 iyo deportation yarabayeho agenda kuvuga gutyo ngo abantu bagende baje umuntu uboneka hano usa natwe nyuma y'amasaha 3 uwo muntu mu mwice mbese ntazobagize noneho abanyamurenge babanje gutahisha abanyamurenge mu Rwanda abanyarwanda basigara muri Kongo oya ubwo plan ihari bari kuvuga ngo icyo gihe ni igihe nimba abantu bibuka abacengezi ni igihe bita ngo intambara y'abacengezi mu Rwanda intera hamwe zari zagarutse zimereye nabi za Ruhengeri ubwo bashaka kujana abasirikare ngo baje kurwana iyo ntambara yo mu Ruhengeri harya nanakubajije bavuga ngo intwari umurokore baramubwiye ngo nagende kuko yari yakoze operation neza bamubwira ngo nagende aje kurwana iyo ntambara yo mu Ruhengeri arababwira ngo mpeka munyemereye mukampeza batayo zibiri z'abana b'Abanyamurenge urumva usubije rya jambo wavugaga atese ndibwoba ari ubutese cyangwa se ubwoba bwacu natekereza ko yaje kuba ari uko nteye kwigomba icyo gihe bashatse furo yabo bari bavuze ngo bafate abanyarwanda bagende ndetse ntibari kubajana bose ariko bariko bashaka abanyarwanda bakeya bafatamo Abanyamurenge ngo babajane bobo bari kumara bakigarukira ariko twe bamaze kugeza mu Rwanda kuko bariko babona ko ari tugenda dushinga imizi twe twerekana ko twakitse kandi bo atari cyo bifuza
bifuza yuko tuba twagiye gutanga umusaada ariko tubafite mu Rwanda. Iryo jambo ryabayeho njewe iwacu baraje baradukumanya abari Kolwezi abari Likasi n'abari Lubumbashi baduhuriza hamwe. Jewe ndi mu bantu banze, jewe nasigaye Likasi ndangana na Mirana batumijumwa n'iki ndanga twasigaye tura abantu babiri na mayiskoti yacu turanga turava mu kwezi Likasi. Mukanga muvuga gute ubwo? Mukanga muvuga gute kandi wenda umusoda atagomba kwica itegeko cyangwa se agendera mu mategeko? Bwana munyamakuru, ordre mal donné n'est pas exécuté. Itegeko ritari ryo igisoda turakizi. Iyo bagwaye itegeko rijanye n'igisoda ugomba kukemera, ariko tubagwaye itegeko ritari ryo bakubwira umuntu n'ubwo igisoda ari commande mari service commande kugira ngo upapura sabuka uramara nawe ukabibazwa kuko si turi robo. Nawe tubwiye ngo kumenya icyo bagukoresha. Ngewe ndi mu bantu babyanze, twasigaye tura bakomanda babiri na mayiskoti yacu abandi baragenda, ariko bagenzi bacu bageze Likasi Lubumbashi n'ubundi bari bayobowe na Marehemu Rutambwe bakoze inama, bari bavuye Kolwezi n'abavuye aho iwacu n'abavuye twebwe bari bagiye badutumaho intumwa kuko bagize nk'iyinga ryose baba badutumaho intumwa badukangisha kuzaza kuturasa, turababwira ngo nta kibazo bazaze baturasa. Ico gihe bagenzi bacu bakoze inama Lubumbashi yibaza impamvu iyo bajana mu Rwanda. Bibuka bambwira amakuru Rutambwe ngo barababwiye tibasha turwane intambara hano ninanirana bakadufata ku ngufu kuko nibo bari benshi, bakadufata bakatuza mu ndege, ubwo muri imbere atambuke kuri kabine akande ku matwi yose, ati indege itazamuka iramanuka ariko akora icyo ke igitwikure mu Rwanda. Inako zaje kuba baragenda babageza ku kibuga cy'indege, indege ziteguye cyane mu Lubumbashi, indege ziteguye kubona ko muhande rwacu n'abandi sinzi cyane ko bagiye bamera, indege biteguye mu mwanya ahahise bakaburiyo bashaka kurasana, abanyamurenge barapanwa banga kugenda, mbese umwanya ugeze wo kubabwira ngo ure mu ndege abanyamurenge bahise bapanwa abandi barapanwa hariya, nuko bashaka kurasana mu kanya gatoya birasakuza ugomba birasakuza telegram zahise zigera no mu Rwanda. U Rwanda barahamagarana ati muramenya mukarasana. Twebwe twagiye tuvuga ko abo bose ari abasirikare bacu, twabwiye amahanga ko abo bose ari abasirikare bacu, bakamenya mukarasana ibanga riramenyekana kuko iyo rwose tuba dupanga biramenyekana. None bahita bahamagara ngo kore kunyaruka tubabwire bafunge sefu, abanyamurenge basubire inyuma, abanyarwanda nabo basubire bavume ku kibuga. Baraje ngo bakore kinyawo na turasabye mufunge sefu ndi murasane musubire inyuma. Ati musubire inyuma, abanyamurenge baragiye barara kuri Karabya, kuri hotel Karabya, ubwo bakora inama baravuga ati ahangaha abanyarwanda. Ubwo icyo gihe abanyamurenge bari bangana nka gute wenda umubare wabo? Imbizi sinari mbarimo, ariko ntibari bakeya, ntibari bavuze nk'abantu 400 cyangwa 500 kuko havuye bari Kolwezi hari nk'abantu 100 n'abangahe, iwacu hari havuye 70, abari Lubumbashi bo ntamenye neza umubare wacu, ariko hari 300 yararimo. Nuko bakora inama, bamaze gukora inama baravuga ati tukaguma hano, baratugota kuri no hoteli n'ubundi baratora batwuriza indege ku ngufu. Ati ubu nyine abantu bagende basubira mu maeneo yabo. Ubwagiye kwiga ubona abo mu ruhande rwacu barashitse badusanze aho ngaho, n'abandi Kolwezi baratubwira ko bagiye Kolwezi baratambutse n'abandi. Kandi umunyamakuru cyatangaje abo nyine abanyarwanda bose bari ku kibuga cy'indege bo bari bageze ku bihumbi bose, nabo bose abari bavuye Kolwezi bahise basubira Kolwezi, abanyarwanda nabo abari bavuye Likasi bahise basubira Likasi, abanyarwanda bose bamasubira mu madiparementi yabo. Ubwo n'uvuga ngo iyo misiyo yari igate bagiye kwiga iyindi, bahita biga misiyo yo kuvuga ngo babwira abafatanyama cyangwa se abasirikare ba Kabila, kuko ati abasirikare aba baje batwikorera imizigo, bari baje ari bagahita batwereka inzira, none mwebwe mubazi mantuga yari gahunda ko ari ukuvuga ngo niba turasa
ubuzoza bucike muri ayo maka yabo babufate baguriza indege babujane nuko bagenzi bacu b'abakongomani babyumvishijemo gutyo kuko baberekaga kuko muho twari twavuye njyewe nari yabwiye ubwo bakabwira ati ati wowe gakunzi nagaruka umwanya wawe urawutakaza ariko rero twawugeneye we mu barase wo gume bakumva abakongomani bakumva kuko nyine twari turi kuyongoza ukeya ariko kandi gusubira inyuma ibyo byose bari barageri kwipande ntabwo bari barigeze baduhatirariya hose aho nabajije hose kuva twari twayisiyosi twayisisiyo twayisizonopse wari mukuru yari marembo gakunzi yari zonopse n'ibintu cyamuda ni zone operationnelle akanya gato ishobora kurangira ntabwo ari deployment iri permanent abandi nuko twarabatwayisi ndetse ubwo bwose bari barabipanze aho Lubumbashi twabanaga na Babisesa twabanaga na Bamungwa twabanaga na Batambwe twabibere twabana na Marembo Fredi aho bose twari twabana muri ya Lise za Lubumbashi twabanaga na Bayagaho twabanaga na benshi cyane hanyuma bahita babwira abakongomani gutyo abakongomani barabyumva koko batangiye gukoza intambara Kolwezi barayikojeje batera abagenzi bacu abacu barabarwanyije bafata batayo yose bafata umujyi wa Kolwezi Katanyama yose yari brigade iyo abantu bari hafi y'ibihumbi 2 bari ko barahunga babantu bafata umuntu bamaze kuwufata umuntu wahise wihuta kuko bahamagaye Lubumbashi kuri province umugabo wari ushinzwe renseignement cyangwa se intelligence yahise agenda afata abanyamurenge bose arabafunga bagize hafi amezi 3 muri prison centrale ya Lubumbashi ndaza kwibukika hafi na universite Kasapa niho bafungiwe twarabagemuriraga ariko batewe uko bihagazeho bagira imbaraga bakubita aduyi ubwo bose barafashwe barafungwa bari barimo bambare mu gafirita bari barimo n'abandi benshi bamutasinda niko niyumvira n'abandi nibuka kumutazi yarimo maremo gafirita niwe nibuka n'abandi Kalemi mwarabyumvishije bikorwa gutyo abari bari Kalemi bamaremo urugabo bihagararaho bakubita aduyi Katanya biratangara niko batubwiraga ibangate bari baratubwiye ko mwaje mwikorera imizigo mwaje muwereka inzira kumbe muri abasirikare bakomeye gutya ubwo ni bwa gutwara ingena nkubwira sinzi ukuntu twaburaga gutwara mu Rwanda aho tukagenda tugaragaza izo zose barategereza kuko nanjye ikasi aho twari turi twebwe ntitwatewe ariko kandi hari umwana wagiye kuko bari bagize kula uwo bazabafata bari bagutinye cyane kuko twari tubiza bakatanya bari bahari twari tuboroheye ariko bagize inama tuwo mudu wamufata mukwabanyije uwo mudu uza mumufata mumujane mu Banyarwanda bamwumvize agende umwana wari uhari bahise bamwita umusirikare wacu baje kumufata abashirikare ya urinzi aduhamagara ngo twashitse tubashira leta turabwira ati barabahenze dume no waruranga uyu dume yarabahenze mukazihenda tuzabarasa dumara ahandi akazobira iyo pula yabo irananirana ayo makuru naje kuyamenya ngeze Kinshasa kuko bagiye kwa Kabila baramubwira ngo abana b'Abanyamurenge banze kugenda none emera dusinyire tubajane ku nguvu tubafate uwanga tumurase tumujane Kabila arazanga avuga yuko ati jewe ndarinzi ko aribo babishaka bonyine kugenda sinofata abana b'igihugu ngo imbaraga zanjye kandi aratuze mu twari ngo batange sino izo sinobikora ari no muri bimwe yazize kuko atatwemereye ngo adusinyire mbese tujanwe ku nguvu urumva iyo deportation irabuze nayo irananirana nabo bagumyaho kugeza bateguye ibindi amakudeta yo kwica Kabila n'ibindi gusubije inyuma gatoya kugira abadukurikiye babashe kumva ni ukuvuga ngo bashakaga gusubiza abasoda b'Abanyamurenge mu Rwanda
kugira ngo bazobone uburyo bazotwara abaturage mu Rwanda? neza cyane. Tumaze kugera Kinshasa, nakoreye Kinshasa, hari byinshi byagiye bibaza nsimbuka ngenda ndeka ibintu byapanzwe byinshi. Ubwo bwana munyamakuru hari hamaze twari twaramaze kwandikwa, twarafotowe dutegereje kuko amapeta azosohoka, ariko James wibuka ko ari wowe chef d'état major, hatangiye guca igipindi bagenda baducamo batubwira kuko Kabila yanze ko Abanyamulenge nta peta zabo zizosohoka n'Abanyarwanda, ndetse bakadushiramo n'abakadogo kuko bumvaga kuko bakadogo bumva n'abana twateninze kuva za Kidozi twaje kurwanana, babonaga ko nabo barabana muri este b'Abakongomani. Ati twese Kabila yabanze kuko abazi n'aba ex-faza biwe n'abandi bari baravuye muri Katanga. Hari ukuntu twicaragiye nsimba zakuza niwabona muri zabikubwira ndewe cyane ubwo tugeze mu nzira tujya kwirarika sinsubi inyuma, bari baranguyemo banjana mu Bakatange. Nakoreye mu Bakatange, hari yari umujenerali bita Mufude Ndenga, niwe wari umujenerali ukomeye, yari yaravuye muri Angola. Uribuka ko intambara za 80 jours za kera niba za bo muri 80 na 85 sinibuka niba bijyanye bari 80, harimo Abakatange bari bararwanye barananirwa bahungira muri Angola. Muri iyo ntambara yo kubohoza cyangwa se gukuraho Kabila, Angola yari ifatikanije n'u Rwanda, bazanye abo bantu nabo bari bashorewe n'uwo Mufude, bankuramo banshiramo unze ndaneka ibyo Kabila avugana n'uwo Mufude. Ibyo ni ibintu birebire nabyo bifite histori ndende, ndashaka kuvuga nta kibazo. Reka mvuge twako isije yacu n'igisirikare cy'Abanyamulenge. Ubwo tumaze kugera Kinshasa hazi iyo nkuru ubwo kurura kwiga cyane icyo gihe mwebwe n'Abakongomani bagenzi banyu bakatanyama, ibo bababonaga gute? Bababona ko namwe muri Abanyarwanda cyangwa namwe muri Abakongomani, ibo mwabanaga gute? Nta kibazo cyari kirimo hagati yacu, twaranakoranaga, nibo twatiyoye. Jewe nari mfite paratuni, nibo nari nyoboye gusa, nta munyamurenge wari uri muri paratuni yanjye, kandi barangubahaga nta kibazo. Ariko umva mu gihe gabashirwa mu izo mu kanya kamwe bashaka kubyumva nyine ko bishobora kuba ukuri. Icyo nkubwiye ubwo rukuru rwarakwiye cyane, ariko tangira kupinga turavuga ibintu bishoboka. Baramfotoye, igitabo kirari kiri gusohoka kuko bakora uko bishoboka kose. Urumva hari ibyo bari barumvikanye na Kabila atari yarabagereyeho, bashaka kugira ngo bamurwanye bongere bamutere. Bakavuga ati ipete nisohoka igisirikare kigakomera, tuzoba tutishoboye kumusenya, reka tunyarutse cyangwa se tunyaragase n'Abarundi tumusenye vuba igisirikare kitarubakwa, kuko na chef d'état major James yari yaranze kutubaka. Cyari ikintu gifite dozordre cyane, banga ko gikomera ejo nyine bagifite kuzabishaganya. Imuhira TV gihari ibyo ni easy, nindi nteruro iziyongera kuri CV. Dumukongomani murenge ku mutima, ndashaka mani ibyo ubona si byo gukina.